Emerinca cicanak mala bantang meti ngasang cecini terus kaen bantang gak cepisang rapan gerolong. One mai hitun sangen tamu negololon totorok beolon totelo natas ngekicam baru kata bantang aku baca. One bantang itu sepisah wong de mangan cakor kele bulang pisah. Yo. Itu mangan ngasang tay penti beki peso beor carangga balintang. Tombo ngasang kudu diding segini pedang cekangon go oi penti itu penti cepa kudu poli dia kurwan boja bode la tungapa. Latu soko itu penti. Tadi lesu omus dari lesu aku askerite anu kita tegin ko ya harapang jaga politik kalau mas gitu ya goet aku dulit atangan cina hidup gua mau potang sang labadoon ni tingulo pai tang sang rasa kaya ni pinutana mangkayo kuruta pecintang laki kuruta na nice agua pandeo nia ni tenetena loto mungkin perlu garing China tapi China terbayang itu umumnya baru gendang itu. So bali di anak Yo. laring China itit ngasang anak kami ngasang marko ya bali dia. Ayah boko bayar itit ngasang sakit anak kuku truku aku disili bini bisa tumbal aku babala musim sih itu lo puite isi ngasang anak tengger bahasa kayak di tes itu tentu tombak aku. Yo. Oleh main itu oleh main baru misi baru bina. Jadi ya tombo ni mai takung mangku apa kumani mangku misi. Oleh takung mangku misi ho na mga dorang. Larin cair rangan ni tombo penti itu penti beki peso beo racarangga balinta. Daerah tatuang go kuru paung sapo takung likang roiba poso tang dodo oleh baru itu gol. Kudi lapi kete itu ngasang telagalna bora cigera bokar. Itu kolen atas labar. Onen atas labar itu anak kurun gelok compang batelor manik porong dian compang dari kuru minat mata porong ngasang atas labar. Gua mangaceng polis itu aku bayar tau ngasang sekai. Enggak bit dia pikir ngasang sekai bantang ngasang raja. Veas kan itu dia bantang aku baci. Emerinca cicanak mala bantang meti ngasang cecini terus kaen bantang gak cepisang rapan gerolong. One mai hitun sangen tamu negololon totorok beolon totelo natas ngekicam baru kata bantang aku baci. One bantang itu sepisah wong dia mangan cakor kele bulang pisah. Yo. Itu mangan ngasang tay penti beki peso beor carangga balintang. Tombo ngasang kudu diding segini pedang cekangon go oi penti itu penti cepa kudu poli dia kurwan boja bode la tungapa. Latu soko itu penti. Main itu main anak kami go ti tengah santo penti to kolen go holane gendang kana ngo kole ti tengah sang barong vai. Oleh tombo barong vai ho anak tombon go aite taramanga kami boleh klok yang baca tara. Aite ataya borang manegula. Oleh mai borang manegula ho pokok cuma la mem tu kampo mem matua sabi la mem mai oleh na yo ni mai takung manegula dite. Vanta gu bintang sang sempuat ay alam ya guriam vai mo no ngaran goro baru misi. Ngon go ne goto ong delita capa ga penti ko no danggulan vantau bintas ngasang apa. Guragu cekiti si matua talam ya guriam ngasang baya bati apa bati teku. Main itu main ga eme poli tau itu dite one mano one apa dia one gendang lebih itu ngasang lekada ka libur kilo one libur kilo wana keme to eme ngku dia tahu asik asli pandai batu salah eme pandai lite libur kilo go sangger kita tahu gentas rabang tompal tombo paucur patatemu tompal tombo tate ko kuku tone pucunane valag go tas itu ga itu polon ngasang manuk libur kilo go to manganai dia tukap voleng itu ni maya pandai ngasang libur kilo poli itu polon ngasang tai ngasang mela penting pada leso dia itu tentang ni mai cekeng ada tombo ni maya ngasang tombo penting
Tasiwan tombo tentang onea soal tombo goet. Iya. Goet done menggerai. Goet kan toe camaya agua tombo biasa. Tombo goet kan tombo manga tombo mede. Jadi mego yang mango bana dite. Tombo goet data tuang go emia ngo letengolo eme bolonggong lagi golo. Ngon go oleh itu de tombo mangarajan. Tombo itu misalnya lihat menggerai mga tarian caci. Jadi banggong. Iya. Banggong itu ngasang bolonggong lagi golo. Kurut ngasang randang, ngasang adat. Ngasang randang adat natas dia umurin dan demako do voe ko caci poka. Caci poka. Iya. Landing main itu main one mai itu mangandre tombo data tua gitu ngasang emekur ngo caci tite. Jadi ata mesin ngo caci go toy atangwa pandea kurut da gentes taura bentoa. Ngo caci gitu ngo kurut pandea KVACKE. KVACKE jadi batu wau toy ngo atango kurut pandea caci atau ngo pandea datang toy atau kurut KVACKE caci go. Cicaca 1 lawan 1 itu caci. Caca ci itu ngomong ci kita sengata caca ci. Caci ci caca. Ngo caci ho sundare memang apa na takut ngo pandai sekai lain. Jadi kawil ta sekai batu wau ngasang. Oni ane tembeo itu ngo deme caci wenelu Oleh mai sangir goet menggerai hodo kita ya goet ataya lurus kat goet taman lurus pada. Iya. Neo kole tombo emas, minggu tombo tiger go tombo goet tentang oni maya beo, oni mai golo, oni beo untuk telo hiobo. Kata benar kita kali minggu oti bantang. Jadi eme kopioles todo kongkol naik canggih tukas leleng berarti bantang suatu polia malang ngongko poli bantanga, jadi rinca tahun cica, meti tahun ceci, malah bantang. Sepakat hoga, poli kenai canggih tukas leleng tahun ngasih kaya golon mia tentang manga kolea ngasan tombo apa kau, ngoan kru tombo tentang kungat komese, kongwe manga tombo palebanan, latan itu ayah, itu satu. Laning kaya dikasih kaya. One me tentang goet demenggerai go oleh tiada. Memang ada na goet. Laning atengira kumado bay lurus goet ko. Asal kat lurus tombo tapi goet main yo. Jadi asal kat lurus goet. Tombo naik canggih tuka caleleng goet. Jadi kudu tatai naik canggih kita tuka caleleng kopeoles todo kongkol naik canggih. Ngongko kaya ngetisa kita sekali. Kuruta rawane wajo canggih na tujuh bangun go berarti kita maunya bersatu. Neka botok kuano kota ranta bekasnya kena. Itu tajan go cabi kita hati kaya ngasih kaya cugin ho buang ngasang itu ngasang neka mangapale bekan artinya neka bekasnya kena kuano kota. Nenggitu kira-kira unik kain golo tentang kebersamaan itu kain dicari buku kebersamaan itu neka manga kain dia nekan yang tuka boleh. Jadi itu kira-kira goet tentang one maya bar. Sekarang daun kole goet soalnya goet one maya cekeng bovo vae. Yo. One maya cekeng bovo vae ne golo. Jadi entah situ kali. Yo cekeng one maya bovo vae anak go. Eme bovo vai one golo du go itu neka kita manga go kataya tu kita mengasal kan lurus tu eme manga teladil beti rinintis nepolso pisua pidari leso tombo nego en kolite jadi boko rinintis ti nepolso to hemong kengko to mamur tau kitu asli non go bae gatla ko lagi morin len ga ho itu mo tun to mori haun sai bom hemong kengko to mamur tau. Jadi one mah tema betag level depas senangkan tanto yang beras ko beras. Jadi to sambil goet kita.
Jadi no tara tatua seplasan tombo ada pelayan jadi ave kole kete kio kole beo iyo ve kole kete Berapa kelita? iyo gitu. Jadi ve kole kete kio kole beo ngonggo pa usapu 7 mata kemuli melabang nanga doa dongkar kole tanah koe ve tanah mise hitus goet one ritual. Jadi toy sangge goet emengo poli itu poli latanta cekhan yaho goet dasan toy sama kas goet goet tonya misal itu kurta ngasanta santa gitu rangko desamo boto babangku bentami cau kule sermanta nu sekolah api sele kope po mendot kepengun ka cimanuka venggol baru ne kepala cala Ruvale kulit ningkung ada, kurbolos kau tebang gendang itu ngasang, pesang pandu hitus goet. Boleh mai goet kau tahu tu ayat kau tahu mau tebal bang, jadi ya nikah mangatum bola kau berapa itu goet ni ritual. Tapi goet lesolo ho, ata mesen tentang goet wana, lelo kita salam, apa ya judul tombo, apa kita ya somong tombo ho, ini tak curu pone lutur itu tombo apa? Eme tombo venelu no tadi tehi obo venelu tulupu tombo batu baru lejombeo lambung baru hitu ngasantai curug venelu jadi ya oleh paang yo eme curug venelu tite eme ri sone maite bo engo vale ma aku male mai paang lani boko pongkala di tengah sangamang abuin nance o de mga bantang asekai mangala misan tulupu batu baru lejombeo lambung baru husur lutur hamar banca di temorin kala nang itu toengo sange tombo kali teba salam gitu sen kali tombo venelu hiyo boa taramangana lejombeo taramatulupu lambung aya me tombo ada ka venelu tombo rekokala iyo taramangan lami tulupu batumbau lejombeo lambung baru landing Lanil manga poko pongkala dia di siama. Oh dengan malam ya uculutur hamar bancan itu. Jadi hitu ngasang tombo, tombo da adak ngodarupa. Jadi ya eme mala tang sebatas itu. Mangan de tombo terukeng tombo ngasang tatua. Wani merukeng tombo ko ditega conggerolo tena ko nereka gitu. Beda kolege mengo panak menaring lembah kemi apa beda eme hobo feder pak tapi me naring lembah tay yot ngo aite tanang alis tukang engano ne pisa boko ite minga tay lembah nai oleh ai po ekat hote ka ko ne pisa da de asikai da dang lak masam anak poe hote da de asikai da dang jadi vale de poe oleh mai boko po ekat hote ka ko ne pisa da de lak ko asikai da dang anak landin ngalis tukang yang katet ngasang dema latar mai dak oleh kudu baru itu kita jadi ya on baru dak anak itu kudu ta dopoda atau aite cai ngapi ka konsep hayang laku vai gitu pe harusnya kahe mau gitu jadi ya taramangan dadang anak poe botira letu cai ngapi te hayang vai ka kone bisa itu taramangan rebang kampingan ter ngasang dema baliga bokoi tiata nengal tukang enggak oleh wane mayar banda mingasangan ada apa kat barite di potong landin tombo ada kuna itu tombo daku dari itu hai vai itu cengah pingon go ku tegia bote baru itu jadi tungku ngasang ko nari lembah begitu tombo jadi tombo ada kitu eme nang gitu ba tombo di ante tar tu adu kudu reges 5 lekir tawa 5 gantang jadi memang ada jadi dua hon di tega teh nang atuva lani sekolah do poet lurus tembak lurus ya tema terabayar timur so dunia laku pakein goet dunia laku te pakein goet dunia gudurit itu laku pakein dunia itu ai durit bo tembak lurus ora atas tapi me goet data tu beda durit do goet itu go nana me kaya lemi urut pandai rada gala jadi one me kaya lebih wat golo hodinana de manga tarata tua ngasantai hembor le tabur lau gitu mago et situ manga kole go etana me kaya
lenggale reca sisip kita di silimariin ne kalau lenggap le reca Sisip silimariin. sisip kita silimariin ne kalau lenggale mereca ngon goy mga cikan tombo mga puun tara caile itu to ero longgo katiro tua kado ne kalau lenggale reca lo sisip silimariin ne rojo ni te tombo punga gubangkan apa itu boho dia rekok turun cembol bisa gaya bayalakan tombo ho ni bisa bangkan ho main me bangkan itu ni bisa ho dia rekok na so ini kita mengakhir go gaya pada jadi ya intinya eme kurmanga bantang sisip kita di asli meri ne kalenggap yang arca ne kalorong gakat yang arca jadi kembalilah ke tombon tentang naik canggih itu kacelela tombo taya kopiolos todo kongkong canggih itu kacelela itu ngasang go data tua atau kita mengayangan celu baru aja dari gue telan di lawa data bahasa on nggak asal kan lurus jadi gue kalau lurit kan soto yang ngaceng gitu Ini aku ke Musa, itu ya rumus yang pakai aku selama ho. iya Terbaiknya menurut Itali itu. Pakai rumus huruf hidup dalam bahasa Indonesia itu. iya A, I, U, E, O. Jadi kami A agak atau itu bahwa konsep pribadi gue. Misalnya kami A memastikan setiap kata-kata itu calon itu ada huruf hidupnya. Misalnya A misalnya rapak cama sangir lawa cenatas prokipala. Jadi kami asing itu karena do kita huruf A nya kata-kata calon aku gitu. Ame ega misalnya reje lele tanamese vidang nomor. Jadi itu menurut itu kira-kira pas kutu ini. Hanya kagak caru kan mudah memang gitu. Lemenggo iba lite botai yang diperkio bantang sama sangget umat perkio tu yang rapak tu. Bantang sama. Jadi do ne otombo yot ngo otombo raku itu tombong torok yang itu torok persembahan.